Bhór géad fáilte isteach a cháirde támuid teacht chomh beo ó Fleadh 24 goláiste na Toirbhirte Loch Garman. Támuid beo ag na Comórtais agus an chéad Comórtas eile a bheith go gcuine neamh na Comórtas na Cruite, dus na daoine óga idir 5 bliana déag agus 8 mbliana déag. Well, seo déan hála tá na omóirí teachtasteach tá na moltóirí ag an mbord tá an stáite ré agus tá muid ré le cús a chur leis an Comórtas iontaach seo de harp 15 to 18. Se tá muid asúil go mór leis agus tá muid hééis Comórtas brá leis an melódian a bhain sin ar maidin agus Comórtas brá a né chumá chéanna. Tá muid asúil go mór le Comórtas na Cruite agus ar nó tá fáilte mhór rúpse isteachlainn in seainneamh atá i breanúhain ar líne. Cínte, tá sibh ar Facebook, tá muid ar Facebook Fleadh 24. Agus ar nó tá muid is rothbeo ar hAoine TG4 chumá chéanna agus tá an gúil se bliine as fud na héan agus as fud na crunne chumá chéanna mar sin. Tásúlam go maise sása as an glár agus as an Comórtas in seainneamh. Nis cámuid súlinn cín ar an Comórtas agus se chur tús leis Comórtas inis faoi cheanna coppla nóméidín, Comórtas na Cruite sin go roioine idir 8 bliana déag agus 8 bliana déag gúis agus ben ráig léisáin ina dhé sin agus tásúrain vernéir ag I cearú hééis ceathir. Agus go deimhin an máireach Comórtas mór na Bannaí Céilí sin Comórtas mór buchfuinte na Comórtas ag Fleadh 24 sin a tachoibh ón Dome ag cearú hééis sé tróna na máireach. Nis a chláán im léana tá an Fleadh Céilí agus muid de baint an úsáid as sin bhí muid a goil hímpol ar hartar bháile Loch Garman an sin leis an Fleadh Céilí le rionsa laintaí an nuas a mar recins tú sa gceann seo an seo hí sa gin nígraigh bhí se seo agus na slóite bailúin sin agus arnú bín se grothach go má in seo go minic se arí lár na féile arnú bí neart a tarlú neart imachtaí agus neartdaoine tíoch le chéile agus láthir áling freisin in sin cos cuain in seo I Loch Garman agus anú spéad áling thorm agus na daoine agus na slóite a baint sa tainneamh as a bhéile agus as an aimsir freisin go dibhin. Well, tá muid réile tosú an seo ach sola gcuirmid tús leis an Comórtas tá muid chun a chahabh ar rialacha an Comórtais áirithe seo ar nó bíon rialacha difriúla le gach éon ísgrúpa agus cuitas na Comórtais cumá. Mar seo Comórtas do chuoine idir 5 bliana déag agus 8 mbliana déag, so shine gach omóthir 3 fort in íige chéile, so each competitor are going to play 3 tunes in sequence. Nis a cháde tá se námain túsachar le cuasaí in seo tráthnóna go muid chofáda le Jacinta Ní Fhlaithearta atá fannachling ar státe. Dí chuú gatainna agus fáilte ruhreis go sí Fleadh na héireann in seo. Se an dálád an Comórtaisí agus tá in seo beo an na meán hóisialta. So welcome everyone. I hope you're enjoying the Fleadh. Are you enjoying the Fleadh? Well done. So we're live streaming this competition. So this is the Irish Harp 15 to 18. And you can find us at Fleadh Facebook page, TG4 player and Comórtas live. And the best thing about it is you can watch yourself back again at a later stage. Nish, tá cúpla fógraí amanish all hosos on Comórtas. A few housekeeping announcements. In the unlikely event of a fire, so if we see any fire here, run out the door there where he came from, or there's an exit here to my left and there's an exit here to my right as well, so those 3 exits. Múch no phone póca lever delanish, so switch off mobile phones if I see any mobile phones there. So if you can please switch them off. Any permits, do we have any permits? So no permits, so no recording. Oh, we have one. So 1 permit. If you do want to record, you have to go down to the Fleadh office and get a permit. And also, if you want the results of this competition, you can go down to the Fleadh office as well. Inish, Cunaman the Multori in Anna Reap. So our adjudicators today are Fiona Ní Fhlaithearta from Dublin and Oisín Morrison as well from Dublin. Inish, Tamachon on Rolla a Yanavanish, Tamagot Seeds and Lista. Mátá tú anseo is bhfuil the law of suas. Okay, so I'm just going to go through the roll here. If you're here, just put up your hand or give a shout out, and if you're not here, shout out as well.
Okay? So, number 1. Umahord ifrid hien, sir shamoran, kushlan avara muyo. And with sir shanja. Very good. Umahor ifrid do. Number 2. Nell kettle, port leash. Leash. Is Nell here? Not yet. Umahor ifrid 3. Number 3. Sinead close, lachbeag dera. Okay, we have number 3. Umahor ifrid caher. Lurcan Moriarty, London and Southern Britain. Is Lurcan here? Very good. Umahor ifrid cuig, Aoife Ní Fhlaithearta, Corafin and Clár. Will Aoife, is she here? Aoife? Okay, yeah. Aoife. Okay. Umahor ifrid Shay. Number 6 will not be competing. Evelyn Bishop, so she will not be competing. Number 6. Umahor ifrid Shacht. Number 7. Olivia Miller, Irish minstrel, Scotland, Britain, UK. Here, very good. Ivra 8, Umahor Ivra 8. Number 8. Niamh Byrne, Gorey, Ballygarrett, Lochgarman. And shot, very good. Umahor Ivra 9. Maggie Michael, Cincinnati. Is she here? Not yet. Umahor Ivra 10. Evie Walsh, Cushanawara Muyo. Is Evie here? Tivama outside, okay. Umahor Ivri Híneag, number 11. Michaela Burke, Creve Dugan O'Looney, Rochester. Is Michaela here? Anwa. Umahor Ivri Doiag, number 12. Chruinneach McKinney, on Chéadsa Ardwacha. Is Chruinneach here? She's here somewhere, okay. Umahor Ivri Trídeag, number 13. Liam Machiabún, CAH Limnach. Will Liam anseo? Is he here? Not yet. Agus Umahor Ivri Caherdeag, Fiona Rogers, Rafferty, Madden, New York. Is Fiona here? She's here. Perfect. Okay, so Tosamos and Eshlish and Comórtas will start the competition. So Umahor Ivri Hien, number 1. Saoirse Moran, Cushlan Awara Muyo. So Bula Buska Saoirse, Saoirse and Chuck. So you have to do a loop, you have to go around here.
Gur míle maithagad an sin. An chéad ó mothór eile, the next competitor, ná Ivrit 3, number 3, Sinead Close, Loch Beag Deide. Is Sinead here? Okay. I think I hear a mobile phone, do I? Make sure it's switched off. Is this number 3, Sinead? Macarian, well done. Okay, we'll give Sinead Close Bullabus there. So number 3. I just didn't get keen school on the phone poke so the mobile phones are switched off.